alai julo ono bi asahami jadi membawa be damang mga tuhon yang kapag kadota Dos marwata dia mau dongetu nami kajedan na ito watami di tahun Dos niro amay ta baba sian hari mabag julo manang na sian hanguma lewat nami kan di par julo be nauli do pulas na maka dohami durut berduka cita di parlawan ya bangun hingga bermancai songgok doro amat pilih dari baik kamu di grup di Pukau Punjabi alai mampu apa nama kang saya mahu kang nak pesongan di parlawan ya bangun dia lahon akang do apa gerleng tai matan yang nama ngul mahu kang Tuhan asa kumi utara pulroham angkang adong doa tang nama juru amat dok macam gudang lupa sepas kuina nama ben bodoh di hade bertong holani nama kang lagu sidorong nami las bonong nami akang ditanyang na songsoni nang anak kotai sa atong akapal sikolan na dako akan naniguluan na jutang kinalahan na dakang ibaga sa posbiro awak kang asa sehat to berbulu-bulu anak kotai dakang da Robehamong sa buru bere. Paran ni dahaha. Opak mahami na berbariban. Menanapkan mana mahul, iba tinggal onau. Binong si. Ay kuha, para nanay ro, ay bal, ay dalam baju na biba. Jadi yang ro mengamuakan yang lagi, paparan yang lagi. Anak ko, nakon dingon. So nauro nakaringan do, hamura mamabas mga omak ni Saro. Sayo. Hamura mamabas mga nyo. Ayo nunggu alaw bapa mo unang gabi dang minar kaparo mo nak ikot ta ba nagbaga gabi nagtatabaringgan. Asin do na mabal. Nganya lama binamabal. Nang parduli ni ba hata na dinam dahon na moro di silo be gaya ko dakko to hola na son dak pinaroha honi se ne tong go ibe no mago na mamuri songoni lo bolo baru na bebel ang parjulung delen dak parduli ba hata isle yung ng songoni parman abse pe ko no kwandi parwa masle nani ro niya ka todong tai donga sahuta akado nga buguru nga hubigay na kanin peok na yanggi merang mapahupuki hagabi nga dihobe ngolung nga dihobe mas kuhani danggi sabar maho mahabay nun moro sa minggoon kuhata na pehanggi udang porhaku suli ba lao nakuberi babe lao ipatusong nga tohobe mate edak kapag pawe sa kanila pa rin sa minggo, nilang gina. Ano na sa'yo natangis o? Ayaw na nabanggi. Nang buhay na toros pa. Para matakilang di. Sabi mo. Mamulit may mana sakita. Sa unang may mana, ilabog ito ani. Sa tiyo, mapargaliran na. Ang imananggi. Diho edaku au mawakili siyang baparan di Oprugun. Jalawala ang naman ang ulo. Tutunay na ko ni inang si Matuaku. Masih na mabalo. Tulo taong mapas na babalo no tanggal 10 tanggal 15 bulan tahun ditinggal hon itong na burzui. Masih na mabalo ako. Alay margogo do hita au margogo seha doa sadarion jalapos dorohata matangyang kita edaku sudah kasakaptai kon dipatulis tuhat deh totong mahita martangyang edaku margogo mau alay natani situa doho pos dorohaku daidaku dah
tuk sahalanku penarong nang marhabay ng maydak ko tela daw di sudah akedakku. Jadi sudah ko para do perugo tur berduka cita dedakku dah tuk kesalahanku dedakku. Di sudah berekku tur berduka cita. Seperti nanti orang bilang ada Sabtu itu banyak kenangan yang harus diingat. Kamu masih melihat wajah bapak ini. Kalau nak tulang sama anak-anakku hanya peti mayat itu pun harus jarak jauh 10 meter. Nggak bisa disentuh. Itu kejadiannya masa COVID. Lebih sakit, lebih sedih, tapi harus kuat kita. Dan apa perjuangan cita-cita bapak ini kamu harus teruskan. Jangan mandiri ya, harus ingat pesan dari bapak masa kamu masih hidup, kamu harus sukses, teruskanlah bereku semuanya. Di mana tara sehat-sehat lah kau ya emangnya, sehat lah pahokku. Ya diku ya, kong soni pehataku, siap kami goparan yo perugun, oras male ate mah di hitasa sudena. Anggi nasari rodo hami sian nunggu guna hami nunggu. Ani saya duna bunro ini bisa sendiri. Juga setikjon mengayala to hatta bebere na burjon. Ala nang dia la to hatta bebere na burjon ti semete mangaluelo angi kotu to hatta hiro. Asabui tarapu ro hatta kunang saya tayo tingo be mana. Asa yaitu hatta mana di bunga di tangga semunai. Tujuan na ro. Tagpapahopo nasib dulu sanggung. So tumiyar sakit hamu mak muno. So tumiyar sakit hamu. Tanya kok kamu omak munon ilaga-laga buruma muna masih sekolah pe hamu narapak do omaon. Ibu hamu memang to. Kemudian yar sakit hamu ala nung ada ngarung di bapak munon. Jela muse ikut tirumu do songor rohani bapak munon. Pardame pardongan ramah. Angawi do bapak munon. Balagi martulang orang matil. Hamu ikubur song berunong remak makulang tu makan bangala kapau pura digyok kumay tujuan ni Aryon baritana pasang lima di sukanok tu rombongan ni tulang muna nasian opung sidik kalang alay sokan na adong nakin na so tersahat aton ala ibu di mungkin akay botok ko jelang hurang iwereng abet turu bereng akabuy di botok ko isan ni ibu dia jadi tuang mo ibotok ko Pangido aku itu. Jadi dibu-dibudian nilai kon. Unang lupa hamu, hibur hamu itu kon. Unang gawe ala dangarong belek kosu gut dangola biang umar telepon. Dangola umar roya. Unang somenida itu kurang. Alana naboru na ibe na jolo. Nama dugu kamu namamu bursamu na buruju. Sampai madua buruju dekai boto. Na dia dekai boto juga. Dai boto kurang kamu surena. Jadi di kaya bere nami nakipe tikiri bagasita naruko kami betong yang ada kakak pasu-pasu do kakak tata pulapol pangguhina namon dah baik-baik kalian sekolah tunjukkan sama bapak tunjukkan semua sama kepala dinas kepala sekolah yang dulu kawan bapak ini berjuang tunjukkan bahwasanya kalian bisa itu harapan kami. Kalau bisa 2 tahun lagi sudah kami dengar si Boru sudah jadi PNS di sini. Si Boru ini sudah jadi perawat di sini. Nah, itu harapan saya. Nah, jangan semakin mundur, harus semakin baju. Marapakku. Jadi itu ibu tokku pernah saya malu ngebehoda ibu tokku. Sudah omane tulang muna nasa kalang ala ni balga ni holong ni roha. Nami sa luhut keluarga besar nasian opung sidik kalang torok do hamirone abena ki parjolo sawat do benan ro misi 2 ro 3 ro gudang do hamine jadi om mabere itokku kolong ni rohana ay mabere kamu na daobe iya do bihami do lain ami nak pari badadat ibe tu lain semata nak naburju ala ni do songon ni do koni anak di bawah nak kening sa sedikala marosero 2 ujunga beberi pusu di ima hina uli ni
hawurjuon na mangingot hawurjuon ni lais matbangon. Jadi inang marpos ni roha mahamuna. Marpos ni roha rohami naikon lehnon di dewata sebesa di hamuna. Sikokan na sudi na pinikiran ni rohamuna. Songonima di hamuna ka berenam. Nakining tulu na sipul saya sekolah dua nai nama songon di raya hidup singkat nakining ini dua nai nama sekolah. Mudah-mudahan tercapai untuk tahun depan. Nasa dapat karizo. Lumuwi sa nakining siya raya hidup ke hari. Nalaho padiri raw parang matanggaw ang giat di pasu-pasu di bata. Gabi si sadarokak na sida. Kita ro napat cita-citahon alay ko di bataro napat kopo di saluda. Apalagi ho beresek ka ng bawa. Unang bayan dari Wilo Oma. Kolak-kurang musim bawa. Sada matanyari sulido portibio di Torsundang. Napesada ho puro sodangan musuh portibio. Pas lorohanan itu di bata. Roma sirokap itu tim. Sungoni nang akka perkarizuan di Hoa Bangda. Pas rohan. Matangyak kita tuh di bata. Jadi ilo amang inang. Unang songon hatanan nak kinyani. Unang ulo ho gawin parpokotsadean tudulip sadir parpokotsadean maho tuh di bata. Ilo panogu ilo si bayin kelas rohan di Hoa. Jadi songon perbu ini tangan nami di tamyang ngami tu hamu na saluhu. Adok kupatol upang pahami ulos si rapi. Di hamuna puna ihasuhu to saluhu dadang na pula gawi mapeti dia hami. Ala hami marga pencitan na burjudo hami marbel marburjuhan marbur. Ala takas mulseng huputo hami nyon akaberikon berenamion sada do venong makasahu. Tuluna obat naik dan marasoho tasyak kangan bawa dan marasoho nami sak kangan bawa. Sada mana tu marasoho tan sada mati anggit ditani ulot ton di pasu tu sabu dewata buru marana berburu marana per asar bis tu sudah songoni ama mulut tu pe tu botong dok lem lok suri lu hamu udah siang lem dah akad tamyang amina atau dinailah. Lam pajonokon belum pajok kamu matu dewata asa dohoro masongon hatan nya dua-dua tur mapokki bahu bahu pacalongan tur matur timunan saluhuk nana marhamranggi dulu nak kapacamora matu lima nak ulos nak keningan sedadalam mei dihitakan nomor hula-hula merboru molotupe hasahatan tu ibe berenami dohot tu ibe ranami si manulang Loksudi mahamuna dapotan bulida inangdah asa uzungan masongon hatan ina dua-dua mak dohoro bakot na madungdumay na tu pilu-pilu jagar salpu masyak kamuna nalungun tuari ka uton Roma akar jagar saat disuruh sahat matupatian nunga sahat rupa pahami hata na uli hata panggawian tu hamuna apu muna may matto ngajuadu Boris Madita hata ni tidak itu nama dok Tirma poki baul-baul wapacalongan tu tira mato di saluhut na pinopari emang na dua-dua say luju-luju manang akka panapotan matutu
Soni nang ulos nagajang di pasatamu. Ulos si torok Rabu. Anggia matong di pudian ni Damangon. Gajang mau merisudi peparani Damangon. Torok akanak pinopar. Songon atas itu tua dono na pangapur tuamu raja nami. Asa horpo citiko taduk matok tu sisa pang nawalu. Barbutuha mangalili mayatok paramata mangalu-alu. Asa di balian yatok banget diuta mayatong marangalu. Sude hata pasu-pasu panggabe parorosan na pisata muraja rami tulang ami pajahitan apo nai mayatong hot martong ani jabu. Asa tutuni nadur tio-tio matong nilote hata pasu gabe parorosan na pisata muay mang raja sayunang mubayatong sayunang mamose. Asa saat solusa matubutian di tegaras nunga saat dulu kamu adat nagok tuhami unani asuton saha mahitau jumalo panggabean aku ma atong nakpar horasan mau lihat mari ang raja nami butina bere bor bere tung pe songon da pini ulos wa itu tulang on dia tung sesadia pe dan nilian nami on oma songon karangan bunga sa kami daku sa di bas-bas itu hat tomon pagkam dia mulai ape Ya bisa kali. Jadi asa mangarani kamu rajai mudah-mudahan amin raja lupa kau. Jadi mulai mak kita selalu hula-hula lupa kau sesuai orang-orang ini. Pamurata na urumah kita selalu hula boru bere dohot hubungan toga na bos na adong na semua laso ni mga tulang nami siyahaan na urumah kita di somah kita magnatakpang sa luhod na nabuang mas si buwadot atu pogo niya lamang si buwadot. Sada kenangan di paribakul ala jujdo kami bertukar pikiran walau dia kapunguan jolma sitiruon gudang sibigion manang contoh sianon nalaho singoto nahulok kami di sini di keluarga terlebih man yang dinami dia anak nami paru buru nami tutu molohita na porsia sada
lao hita do satokin molo adong tabereng bibit manang benih litik dibinihikan mate do nang namangun alay adong dugun di dalam ni bibiti manang benih. Ketika kita tasuan benion kang gabi mangulu do marboras marparbui dan seterusnya. Di marboras marparbui tunggudang do nagabi jolma taruli dapat aka nabui di siang tapka parbui na tasuan di hamuna sa luhut na keluarga taglubungan nga diyang ginaan nung tanggung jawab nung ain di paribakko tanggung jawab ni nagabi dua naman nung ain tanggung jawab ama nagabi jadi tanggung jawab sa luhut na nabuhi sa luhut na ito hamuna yakka yan ako dan seterusnya nabuhi manolong ang ginamyo jadi nahulot so ni ala hamuna ma abay semangat tu ang ginamyo tu hamu yakka yan ako nami do guru nami patudu holong di roha dan seterusnya nomor dua. Jadi mah donon nami Tuhan muna keluarga donon nami do tutu saya sondok di situ tua madohonon tepan si maluhum mana percobaan si mamora saya makan alumu siap kita saluhutna terlebih di keluarga saya Roma 7 lonon akaselas di roha songoni mahata siap kami boru bere bison mahu pasata gitu nung aliwo ng kainata na kining eme takor huruf ko na kaning puro dia ada batak salah gue aray nga aliwo na kayo na nagdudui asa roh nami do so kung na tua marutuk so ni eme na nagdudui tak pula bo pagajang nami sesi kumwa arong dua katik kina na ingro dito da moro siyan pumuan ni sira na pos nungga gudang mata di basahat kamu jalan nama kolong di roh HP nungga gejang di basahat kamu pahusor-husor kamu main di bagasa roh kamu sian bunguan ni natabay ni kita ro na batu bahon kita nama zaro ison basahat kami matu kamu sian bunguan ni bunguan ta situ kan ni pos-pos boru do treni tas maru kami to na oleh tema ataki kita baydo kama una saya baga semua bahwa bukan hanya kalian yang berduka yang kehilangan Amang Bao, kami juga merasakan kehilangan sepenanggungan, sama-sama merasakan duka yang sangat dalam atas telah dipanggilnya Tuhan Amang Bao yang kita kasihi, Amang Bao yang sangat baik, Amang Bao yang selalu perhatian ini. Harapan kami, Oda, bere kami semua tabah, sabar, kuat, tetap kalian kembali lagi nantulang bilang tetap bertegur sapa dengan mama, tetap saling berdoa kita, saling mendoakan dan doakan mama supaya bisa melewati hari-hari. Terlebih untuk bere kami Lando ya, bere ya, jangan biarkan mama termenung sendirian. Boleh pasti dan pasti mama akan sedih, tapi adalah kalian di sampingnya ketika mama merasakan mama harus menangis, mama harus rindu. Dengarkanlah apa yang mama akan katakan. Buat Namburu, Amang Guru sehat-sehat ya, Namburu, Namburu. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Songon, ulos, ni daging muna. Tuwata doang ka na mamasok. Dang ulos nito di sipasaton namin. Ulos ni daging muna do. Hubag kami do di son. Hubasat tayo matuwa muna. Ang ginaming pasaton. Jadi di Holando, isok tuturo kami tulangmu. Lopa satu ulos tuho partitian donggo ulos lando unang bereng sian segi matir alay bereng masyan kay klasang nihani tulang mangulos si ma uloson tuparton dia mo asa ang giat badamul
tibu. Siro daw mo ta siro kap nito ni Lebreda. Asa songon ni do tua. Doon nami ma tu mahalosi di dolok di tuba tu. Bison roh kami tulangmu bangulosi. Alay tu hatta do yang go nama mas Lebreda. Masa. Jadi soalnya ini pas-pasuna di amuna. Asa doon nami masuk kata ni na tua-tua. Asa bagon nama dungdung main na to pilo-pilo mana-mana jagar. Saat pumatok siya kamu nak kanalumun, saya Roma akan najaga. Di matutua sa sama solo sa matusapyan na. Nung saat tu pasata ni hata nauli hata naringgan. Tu amuna sa luhut na pamurun namin. Saat mahita na marhula-hula guru. Oras siya lagi dia putima. Kami mati protokol. Ini nama lundu mana parboipir sayang matong pir maton di bawah no pacalongan pir masa luto ini hami kunanya sutono saya di dulu nak panamotan di pasar kamu mesti ulos nagajang sitorok rabu paritia mayatong mangido pasu-pasu tua mata mertua di batang agiat di saat polisi lu nasudi pasu-pasu dunia karena amang raja marbungaran dalam marparbue mai saluna dihami bonani asu huton asa na mangapu na mahami nuaingon hata pangaponi mau kesatan itu amu amang raga asa harpang amatong dalat tuhuta balatu matong dalat tujabu hata pasu-pasu pagabian na pinasamu raja nami apun nami mayatong hot matong ajabu asa nak 10 bidu matu dimani 10 panggabe parhorasa na pinasa muraja nami say kungkumun nami may hot martong ajabu asa tutuy na durotok tiyo manido nirote pasugabe pasoras na pinasa munay sayunang may muba sayunang mamose asa tiko matong inggir-inggir bulung na marata-rata sude pasugabe pasoras na mata mortua de bata asa sa masudusa matubutian de tigaras nunga sahat taulaon ada nagok damangon sahama hita salu na jumalo panggabian aku mak nak parhorasan songoni mapangapos siya kami punanu sa siton mauleate man dito atang mauleate manang diamuna raja kami butima. Jadi asa talanjutkan acara ta radong raja nami saduhukna hula-hula nami nadok di ana Terduga bina udah aku kami lesor, nabi lesor santan. Gabe majalah oras. Jadi mau lihat mak, alam ngaro gora-gora tuhita hula-hula si mata. Buru do bere ngadong dison. Rak maita tarlungubi mai di poparan yopung nami suraja na yabaton. Di saluhut na horong di hula-hula nami. Mami suraja na yabaton. Walaupun orang kami nak kali hula-hula na marhamarang dito windo saragi lasra jong-jong na hamu saluhut na nasa hula-hula nami. Nasa hula-hula nami. Nakaning ulo bona tulang nenggolan bona nyari sianifar. Ngarobi nasa horong di hula-hula. Ngarobi umur langsung mau masuk pandoki. Langsung mau masuk pandoki langsung. Halo. Berarti kamu akai motor namin, napuro namin. Langsung mau masuk pandoki itu sah. Oh, ano peta jalan ini na? Boyo ang bodian orang di hula-hula boyo. Arong gue bikin no. Arong gue. Arong kan waktu. Betul sama ini. Tapak kitikyo. Gorau tulang mak kau durang muna hula-hula. Apa ada kanin lupa? Gorau tulang. Geser tulang, setel tulang kok.
rohama teh. Jadi melau bereng atong sian video do foto-foto na dikirim tu keluarga balas do aku songon tercalon do itu. Tada artinya tada doho inata situa do ape layon. Ya tercaloho do. Memang anggo hamate ani na pasti rodo. Iyo nga pasti songon melau payutiu tatong dung huboto moting layon. Saya payutiu tatong riwayat hidupna ujujur ngoluna jala panadayok kudu layon. Memang tikos getong songon hatani Tuhan itu HP berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kenapa harus di Medan? Kenapa nggak harus di sini Bapak? Lain ini meninggal, ya kan? Itulah pula. Jadi terjawablah di dalam hatiku, Bapak ini orang baik. Tuhan akan kasih tahu sama orang se-Sumatera Utara, teman-temannya. Mungkin kalau hanya di seborong-borong ini, Bapak dijemput Tuhan, orang nggak tahu, nggak begitu tahu dia ya orang yang baik. Tapi kenapa harus di Medan Bapak ini dijemput Tuhan? Ya karena Bapak ini orang baik. Tuhan mau menyaksikan, mau bilang sama orang-orang teman-temannya. Mungkin ada juga yang dari Pekanbaru, dari Lampung, atau dari mana di Medan itu kan? Ya itulah jawaban kematian Bapak. Jadi jangan lagi dipikir-pikirkan kenapa bapakku cepat kali mati, kenapa bapakku cepat kali meninggal, jangan ya. Jadi doa kami itu di budian ni layon nang mau sorma tua teh pagudang-gudang akabere namiona teh saat tu nama rumah tangga mar pahopu nada mar ini mar nono dah iya pos mar waktu itu dah. Jadi buat bere-bere kami yang masih sekolah ya, buat bere-bere kami terimalah. Artinya jadikanlah ini pelajaran. Artinya banyak orang yang lebih berduka dari kalian. Ada orang yang bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil ya. Jadi kalian sudah pada bersekolah, artinya sudah bisa mandiri. Nah, ya, jadi di balik bapak ini semakin sukses kalian ya, semakin giat, rajin berkomunikasi dengan mama, ya. Iya, hiburlah mama ini, hibur mama ini. Jadi terus tulang tekankan sama klien. Ya kalau selama ini memang klien khususnya yang masih kuliah ya, kemarin masih 2 yang menafkahi klien. Hah? Bapak sudah nggak ada, jadi pandai-pandailah mengikat pinggang ya. Iya, pandai-pandailah di perantauan ya. Iya, tapi jangan sampai sakit ya. Iya, pandai-pandailah. Itulah nasihat kami ya. Jadi dioleh bahwa nama kuang nggak jelas anggosian portibion nian lai bapak si opung si ini dona pantas nah cuci darah sampai sadarion apa tanpa sepengetahuan kita di luar dugaan kita lain nasihat otoi di jauh Tuhan ini. Jadi masih ajar mau lai mangaha aka bere namio sudah teh. Iya, jadi soalnya ini mah naboyu pasangan kami. Ibu toko, opung siatur. Mulai sian baron, taka sudah udah itu. Adik kelas sudah ho, sa kampus sudah hitaro layok bakas sa jurusan. Jarapak kita mangatar darah waktu. Alai dung marhamudia ko to lekon. Pigati horo dak kay ro ko beto ba. Itu di bawah hodo simatuaku baru kajaitan opuku burusian itu. Ima lilindo parjumpata ada di partikianon nunga marujungolu lai si marpaung da burjon selamat jalan madihole sehat mahami salhutna aka dating gahonmu somoni madiho itu di partikianon nunga tung masai godang aka madepon hata poda aka hata pasu-pasu suak senang hata tukar-tukar asang giat ma margugo may toko sok nang aka dibere nami saluhutna tumubi may dibere na bawah asa dipudian nilayon tako sirokak metodi nang aka bere na buru-buru pe foto kami do sebagian dong kata masih sekolah ale sebagian na di sekolah do pe totong ma martangnya kamu tutuhani. Jadi di sekolah naik asa sahat tahu saluhutna sahat sesuai aka keinginan cerita puna. Tiar nami to di sandion sian ipa, waktu sono petorok punya sian ipa seorang borong. Waktu sono punya karo nami postoro hanami. Gabe tarapul rohani tok kujualuano.
Tinahubwa kami nakiningan eme namar ludu eme siberitordi. Otik sadia nahubwa kami tangyang kami asang giyak ma gabe pirtordi muna mangatoni. Asaron nai ma piring ma poki bahul-bahul ma pasalongan terima tordi muna mangatoni tujuganon luju-luju nang akka pasamota dapat muna. Langsung ani ma berek kami do saluhna takas do berek kami di hamil saluhna raja di pangoron nami akan marang-maranggi tuk berek kami do jagar do hamu di sanjong pinalaho power haton lae opusiatur na burjo alani totong maronan nami tapulan di sibagating may idolok ni padindingan horas mamu saluhna marang-maranggi ay jagar roh berek kami masih pairing-iringan. Lasamani ma ihamna saluhna akka rajani pamuron nami. Dumule marujung laina burjon masai gudanggo namar holong miroha. Sian namar dongat tubuh, siap burumuna, sian ane-ane muna, dongat sahutamuna, dumobi nang rajani hula-hula muna. Dia hata si gabe-gabe, hata si horas-horas, hata pola-puli, asa abing may dia binga muna, jujung may di jujungan muna, tukus may di tukusan muna. Asa ronay ma dia muna saluhuna, akka mang boronami na boronami, iboto nami, bere nami, naung 10 bitu may jumadi 10 alo. Di hata pasu, hata panggawean, di napinasa di saluhuna nasa nama kaholongi, takas may apomu martongan ijabu. Ibe apomu madoline. Hata nauli, hata tukar-tukar, hata panukul ni pikiran tu hami salut na yan akom. Dohodon, saya dijakon rohanam may saluhut na. Asa songanidok ni akahamu hula-hula itu tu boy di pasahap po tuhatay tu hami saluhut na tinarikon ni damang raja nami. Hata pangapuan siya kami yang akom muna. Songon padoha muna ido raja nami. Naung 10 bitu main na jumadi 10 el. Hata pasu-pasu, hata akka nauli, naung pinasahat muna tu hami akka yang akom muna. Asa takas may atong wapu hami martong anijabu. Jadi dohodon asa pasikop sikop mabain. Jadi mulai tema ala sisada lulu anak sisada bulu bolu hita. Para putar raja patubalo nasian bona namanya partikil tuhami borumuna. Jadi siap kami songon hata mantuk mauliati kudang disude akka hata nauli hata nadinggan akka togar-togar na dibasahat tulang nami pagjahitan hula-hula lupa gaul songoni hula-hula na marhamaranggi si marmata, hula-hula marhamaranggi lubat tubig. Sianipar bona menanyari sianipar tulang bona tulang nenggul. Tumacay dongas songoni sudi dongas sahuta dohot persahutaon. Songoni sian kedinasan sian SMA Negeri 1 Permonangan, SMA Negeri 1 Siborong-borong, SMA Negeri 2 Permonangan, SMA Pigiri 20 Siborong-borong. Dohot sude akan makaholongi laiku inang bauku paramakku maiku kami keluarga besar merpaum tung macai muliate gudang si pasaton nami mula dong di atas ni muliate pasaton nami lo tuhamuna amang inang sayang dia ma akka hata nauli hata nadenggan nong di pasar muna tuhami say martinangi ma di pasar tuhanima tuhami terlumubi tu inang bau nami tu paraman nami tu main nami saluhutna asa markuku hami lau mangulahon akka hari-hari nah di pasar itu ada Tuhan. Jadi songonima hata hamoleteo si pasaton nami muliate godang ma pasar taima tu udah tuamu saluhut nasa udah nami dinarohamu
mata foto kami yang aku muna niat di bagasan parsita onong kami ima di parmodingi amanamion raja nami inak suri pada nakin nunga di pasahat tamu emena marludu mana parbuepir tuhami bonani asuhuton asa pirma tokpok baul-baul pacalongan pirma to dinami saludna bonani asuhuton luju-luju mana panamotan nunga di pasahat tamu hata pasu-pasu panggabia paro rasa tuani saludna asa nunga risongan nama naburboni jojor atok songan nama nuani sudah hamu nasa hula-hula nami dina mangalean hata pasu-pasu panggabia paro rasa tuani bonani asuhuton saya pun mayatong diapan nami wak may dia baranami jujung may disimal jujung nami hata pasu gabi pasoras na pinasa munaya mang raja apo nami mayatong hot martong aja masuk gabi pasoras na pinasa munaya raja nami say pasautong ma amata matua di bata asa sa masulu sa matubut yang ditibaras nung asahat taulaun ada nagok tuda mangon sahat may talu natong dumalo panggabian aku ma nang parhorasan mauliate ma di bungata mauliate ma di tuata butima jadi tidak roha ala acara tukar pudi pasahat tutuhuria nama baru biasa modogoi pangiduan noduk saatan not tuhuria las sekadia man no si puli mas panganon nama rate iya baru biasa tabuat tuh gari itu kan jadi di Nahudul di Sabulon nggak ada biar aja situ diangkat nanti sana tak pola itu lo masih menang mari waktu Nahudulon kalau asal arung madalan buka pintu jadi satabi dia mona inata naho hamdo satabi ya dapat nabi siap paskibra semasa ada asaro kita tuh so anak penami paskibra siap SMA bisa ada suara asaro kita tuh so duksi lu masih mangano manon buat kami do siap parpona do baga do SMA bisa suara borong do siap parpona rak baik so buat maju kumana ini anggolok mati semono ditutup olok nah duduk mas duduk langsung sudah ada unangi kucing iya unangi kucing segan ditutup satu julun di ambulans asal ada ambulans dong iya anot di gereja kau doon jalan lianan nami doon no bangsa ibono gijang puji-pujian sang apot di pasahan rohan ng daging namin Tuhan di bagas sa tikyon di siala nang diala po ama sa tonga-tonga namin jalan unga masih tali para na hata na uli hata na ringgan akasian do katubu hula-hula nakaboru sude akaliare na makahulongi kamanamion tertumubi tubuh na lihat subuton pasaut jala patulus meamang hatai di tonga-tonga di hasubutonon asa anggiat di pudian ni amanamion martad damai tutikina kali Tuhan nami ali amang di bata amanami di napaprohat mahami amanamion tu bagas joromi lima tu berhala dunia di Tuhan nami nanaing para bahutot nami tu inganan peradilan dan persetukinan dari Tuhan o matatong na majuluan ila kanami padaw pamaran di daging ng partotio atong sa hatuho madaging ng kodinami di nalaudutan namin piulaw na kay Tuhan totong maho na matjongjongi ulaw no di bagasan ko na ng Jesus mangibahagi Marta niya pasukan saya ambil alih seluruhnya siap gerak kepada jenazah hormat gerak tegap gerak angkat jenazah laksanakan ya pelan ya dari atas ya dari bawah dari bawah
Bisa dulu. Apa? Buru dah buru. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Okey. Pelan cara meletakkannya. Ya, bantu yang depan. Bantu, Pak. Ya. Jangan lagi kau lagi ya. Ate jolo pasahaton pangrupion majohame major pangrupion berarti jolo masukangan tuh tadi jolo masukangan molete jadi naruh aku dia aku baru nanti tsunami enggak baru pasahan tamu mah biru Salib. Buru Ramoso Sima 2000 Udah kami partai keno tua musaluna amang baru